Sekgahla sena sa tlhokeho ya mesebetsi se hodimo ho feta ka moo ho neng ho lebelletswe ka teng. Se eketsehile ka 700 ho ya ho dimilione tse 7,2 papisong le kotara ya 2020. Fela palo ya batho ba ntseng ba le mesebetsing e eketsehile ka 330 ho ya ho dimilione tse 15 kotareng ya 4 ya 2020. There was a significant increase in unemployment to the order of 10%, and putting it in a different way, the actual level of employment declined by nearly 1.4 million in over the course of 2020 compared with 2019. Most of those, a high proportionate of those jobs, relatively speaking, were lost in the informal sector. Palo ya batho ba nyahameng ho batla mosebetsi bao ba neng ba dutse fela ba sa sebetse yona e eketsehile ka diperesente tse 8.7 ho ya ho milione feelwane 1. The concept of labor market tells us that people are what we call your working age when they are 15 to 64 years. And the labor force participation rate means that you can either be employed or unemployed. So we are seeing more people coming out of what we call other not economically active, or from the economically not active category. But when we talk of the not economically active, we also include the discouraged work seeker. So we are seeing a lot more people coming out of that to be either employed or unemployed. And this is because as levels of lockdown are being eased off, people are now free to move around and look for employment. Ditsebi tsa moruo di re ho na le kamano e kgolo pakeng tsa sekgahla sa tlhokeho ya mosebetsi le boemo ba thuto, moo sekgahla sa batho ba hlokang mosebetsi se ka bang diperesente tse 60 ho batho ba hlokang lengolo la matriki.